Akasibingelele eMpumalanga eNtshonalanga eNingizimu eNyakatho emagumbini amane omhlaba. Yabingelela inxushi into ephuza kwezindi izizibo ephisa sabungcola. Bathi nogwatshe ezikhundla khundla okhelethe emukile umnqoweni ejubane. Himbo kodwa ntshamba magayisi phozana ngoja semfene. Bathi baba kaBarbara Bhabha isipoko esendiya baba kaJessica intombi yomlungu. Bathi isipoko sebhunu bafowethu ngisemfuleni lapho engikhona khona. Umfula indawo enamandla. Ngifuna ukuzokhuluma nomuntu othi into zakhe ivalekile. Lalela mntana sekhaya. Musu ugijimela ezithwaleni. Uthi uyothwala. Mhlambe ngenzeka waphehlelwa amanzi amnyama. Kungenzeka into zakho zavalwa. Kungenzeka uloyiwe kunezilwane ezikwembethe emzimbeni wakho. Kodwa masikule ndawo esemva kwami yila esikwazi khona ukuzoqeqa amafindo sikhuphule konke ukungcola emzimbeni. Sicele kulamathongo esamba nawo ngoba simbethwe samba nabantu abadala samba nokhokho omkhulu bethu esithi masifika endawo siphahla sicela kubo bese beyasizwa engakucela khona mntana sekhaya sikhonela lokho ukuthi kuncede musu ukujaha indlela esheshayo wena bekezela mntana sekhaya sizokufaka emanzini uhlanjulule ugezwe ubone into zakho ngayivuleke yini ngiyaphinda ngiyasho ngasho na last time ngathi mina umuntu uyakwazi ukuphakama ngaphandle kwesithwalo woza kithi sikufake emanzini sikuhlambulule kungenzeka unesikweletu samanzi udinga ukungena emanzini sondela woza kithi sikuxhumanise nayo into yakhe yasemanzini into zakho izokhanya kunomuntu osekhaya wahamba wothwasa kodwa akwazi ungena emanzini akwazi uhamba amanzi every time uthi mawuye emanzini ufike ume ngaphandle kwamanzi uthelwe ngamanzi ngaphandle lalela mntana sekhaya ase uhlangane nathi usondele sikwazi ukufaka emanzini siqhumasela into yakho uyobona inhlanhla yovuleka ngale kokuthwala kuze kuthiwa uthwele ungathwele ngoba sewuqondanise leli dlozi lakho lasemanzini nawe naba into eyodwa bese ziyenzeka izinto ubaba kaBarbara Bhabha lo baba kaJessica intombi yomlungu bathi isipoko sebhunu mntana sekhaya umuntu uyakwazi ukuphumelela ngamanzi ewodwa amanzi ayaphilisa amanzi ayisibusiso kumuntu ngiyacela ngani yakwethu njoba ngichaza ngisho ukuthi kukhona lapho okungena khona okungena khona igxolo kukhona lapho okungena khona amanzi mase sikule ndawo siyashintsha nokushintsha sibe ngabanye abantu ngoba sesisendaweni engcwele yila esikwazi ukuxhumana khona kahle namathonga akithi ngiyacela mntana sekhaya ungayibukeli phansi ithonga lakho likwembathisile amandla sikholela khona ukuzokusiza inamba yami engitholakala kuyo ngibafowethu ngokuhlala ngiseGoli Springs inamba yami ithi 067 7199 258 ngiyabonga kakhulu nansi yavela futhi lapha ezansi inamba yami ungifonele mawunembuzo ubuze ungabuza noma ngabe yini uNkulunkulu akubusise sithi bye.